Moe talanoa tuhaka si afine okutori heilala Kana kia tumahao mamana Fui enesio imoana Okumano ahesia letafa Uohoko kosi otomatana Awe ahe Aitavake Kalakikafo Yamolate Heitatalo Takaunohe Koekia Keisiuke Ao kia tupu loa Olukia isi ifalahola E fatai koe likuhanga noa Koe sisi otulua ki otona La etui iloto nuku alofa Whakawahama he mokolia Ofungani he whakaotusia Tukuaia na akelilika Aua ahe Aitawake Kapahe Na elmiane Kaurama o Felemite Koe whai amaia Katue tue Ao dia tupu loa Olukia isi ifalahola E fatai koe likuhanga noa Koe sisi koe ulua ki otona Na etui iloto nuku alofa Whakawahama he mokolia Ofungani he whakaotusia Tukuaia na akelilika Aue ahe Aitawake Kalakikafo Yamolate Heitatalo Takaunohe Koekia Keisiupe Aue ahe Aitawake Okapahe Malo da maue wadani e bongbongini ko le peke u whakatapu atu ki he ho e ki ka maha atakloto pepe foki ke te motol ko tape tahi whanua kumo me amai ki he polokalama ko e bongbongini whakatapu atu ke te motol ko tape ka ingatonga pe ke sola pe mabulangi kuongo atu ke te koe ai polokalama ko e bongbongini whakatawange pe kuongo le rei atu ke te motol ki apina ai tau polokalama ko ia ko e whatwhanua fo ou ai a ku whahoko atu ma upepe me heni I he wike ko toa pepe mo piweni piukala pe me I tonga eki. Ko whiawhia whoke pongpongini ke whamalo ki a piweni piukala ko inga ko ke I tuku taimi whata ataho no taimi ka lava ke tau talanoa I he atumbe me heni I he wike ko toa pe e whikau aki pe mo e whatwhanua fo ou ngai whakaukau whakafuofa lava ke tau talanoa ki ai I he mama aki ai loto le rei pe me loto whiawhia ke tuunga ko tau ko popo ko tau peke ngahi langa whanua pe mo tuunga whapuritari ko tau ia I tonga. Piweni mai ta mai pongpongini whewhe hake a tonga tapu. Malo I tau lava ki au di solo pa malo mo whai amari. Pa kore te peke u whanga te pe whatapu. Katak peke ki lava te ki pongamani a whi. Koe tok tā mai peka o mea ego nau ki hapona whai hango pulu. Koi. Ki harapi. He kile kile ta tau pe.
Pea Toi. tupunga i ke atato ane afia. Toko malo e mawhanga maari, malo e whai mai ngā me whituna. Toi. Koe mea mahu inga whuke piwen koe o kulere pi whuke ta upolo kalama ka ku mahu inga pita mga fie mau koe kakai fie mau tokoni e kakai mo mea kulawa pita upolo kalama we i holope koe kore pita toke ka u whanongo ke koe taimi peko ku ai ngahi polo kalama ke whai hopo ta ulawa po ki ngā unu holo ka lawa whahoko pe mo tokoni he taimi tatau pe ki ho tau ka inga pea ku tahai ai mea whakawhia fia au ngā ko lava malawa ke whahoko ngā hinga au e tokoni ko ia. I he wike ko o sifo ki piwena ta tala noa ki ke tuunga koe na ai hopo kere na ki whakahoko pe me i tonga na lava ke ta tala noa ai ke ngahi konga lahi ai ngahi mea ku whai kia hohaa pe mo tuunga koe tala tuuni na i whakahoko ko tui i he weekend ku kamata foki mo ngahi hopo kehe ku mahu inga ia kakai ai i he tatau pe i tongana pe mo murini tatau te whito ke hopo koe nia e tuate pe mo akasita lavu ku lere mo ia e whamauanga ka kou tui pe mahal koe ahon te tate nofo pe i he ngahi isiu koe ne hopo kere i whare hopo ke unga ke kataki ke hoko atu pe ai ke i tokolahi pe ka inga ku nau mahu inga ia i he ngahi isiu koe ni malo pito piven Malo pito solo Oku mahuinga ke tau ki step back he koe mea whawhiwhia in kau solo he mahino ka te au ai fufoi system whawhamauanga ai koe alo au koe ni ki he whamautangi pea ko swai e tohi o whahua ke office palasi ke awe ke privy council koe na aku ki whatonga hi whai auia koe kere pe mau tofi pea moe hingoa no pere o toi au ki he ka koe uhi koe mahu inga ka au ai ke mahu inga ke puke ai koni stutone pea koe uhi koe no fuafua e turese ne isiu koe ni e whamauanga koe mea ko lota i ke ave ke au pe ke whatahtoko ni nau whatano au ki ke tolahe a kau no pere koe nau mau ana toke tu whaholo ke he me mau koe ai ani koe tu toni whamauanga hai koe solo teu kau ki whafoki mai me isiu koni he koe isiu koni te tau lua ki whawholoa he koe konga pe nia e solo ai isiu mahu inga o makatuunga e ta whakalawelawe ki polo kalama koe ni koe whakaukau koe motu ani he koe ke tau nofo noa pe o ware pe ko fall into places ngahi mea he kau whemau ke tataki he mahino ai anga e tau langa whonua mo tau mono kawe ni whonua teo ki lawe si ipeke ki mea koe ni ai mahu inga koe ai tataki aki ai mahino Lego na whare ai taha ko whanga ke mama. Ko isi o kon he vaccination ni he ki he kulongo ala he fonwani ko no hinga pe ko no o ko elemeni te tauti wai ve ua wai tai pau e so ke mau inga ko fai tu ne tangata ke raki ma o mahino kan tok fai ni tu ni he koe mahu inga e koe ka au e solo ki ai polo kalama koe ni koe mahu inga ki tau tānoa ki foi sistemi pa te ulawe te o mai hopo a lavlavu ke ta whakatata aki ai loloto e palapare maia loloto nge he mea tau lava sio ki ai koe mahino koe ka au he ngawe aki he whakamauanga Wai mea ko ngo ia ua ku koe ke na panga maali he whakaukaua aku ka kono mahi ngā solo ke tala noa ke tau tala noa he mona
Hange koe whakakaukau kon solo e. Ai foi system for mawanga. Hei kai ke ngofua ke hau hata e loia o whakafofonga hata hau masiva. He? Koi. He koe ku anga koe whenga koe ke u mahino i foi systemi. Koe interest e kau loia o ku malu i he whakamawanga. Koi. Koe whihu koe aku ko whe interest e kakai. Ko wherewa interest ai kakai, ai ko koe ke nau lava o afford. Ko kuhinga whoki nau lava whoki mua mahau inga. Ke ai ke rak whakau he pure anga systemi. Ke make sure koe ke hataha eri aki he systemi. Ai a ka pau rewa o kunau sio o tokanga ikina ai interest e kau loia. Nai toton leo ke nau whau halau o ange monopatseti. Ke aha legal aid services. Ki he kakai o ku masivesiva. Mana tui solo koe pesete walu noa o i kakai fonuani. Nau kei mo ui pe subsistence economy. Ke iope ki uta, ke iope ki tahi, ke iope o lalanga. Pesete walu noa i kakai. Koe kakai pe o ku ngau e whakapure anga pe ngau e whakabusiness. Koe ki pesete pe ia he wanoa. Ai a kapau koe whakaukau, koe ki tauhanga whakaukau ai toko lahi taha kakai. Pesete walu noa. Ke oange hanau whainga maarie. Ke ongona hanau reo he whakamau anga. E palo pare mai whanuani. E kulukia kakai. Te ko mere mai hoko tene cause eia a instability. Te ko mo veu. He taimi aluai o ngoi he kakai. Ko hoko ai feitu ia ko na wo ko ki ai. O tangi ki ai. O hoko ko nau fili. Na eta ki prokalama ki mua pa na taulave ki he. Na taulave ki he palpare makoni he trucks e solo. Koi. Pia koe fifiri e tō lahi koe hako koe ke lava o puke mai. E kau ului feke. Koi. Pia nā whai tala nō koni solo he te lave ke ke. Koe neo koe ki tā noa half gauri. Kau ne o mai foi whekau loloto ang ta mahino. Koe taimi koe nei tesi ai he kau kompita. Ai misin ke ne lava. O titeki. Ai whakakau koe kau kai haa. Ka koe taimi koe nei o mai fu misini ki tonga. E koe molare foi tā noa. Raki aha pena tu utai fu misini, more fu misini. Koe whakau koe tau tānoa fu he kai haa. Tau tānoa he mahu inga ke tau lava o mitigate whakasisi e kai haa. He kohano mo o ni koe paluparema kou sio ki ai koe paluparema o kuloloto ia. Koe whenga koe kakai ke o ki he. O ke sistemi koe ke ne malu i nau totonu. Pe koe tau whenga ke whakatontonu a nofo a kakai. Me he kakai koe nau whai. Ko nau, ai koe mōlare koe ulu i wheke ia. Ai i he anga whakaukau. Koe kakai maolunga ia. Ai koe solo. Koe weekend, kai te aha mea ai reti o me kakai e whanuani. Ono tāpala sia peki mōni o lavla. Hene hoko. Solo koe una whakaukau kai. Nea ngau kai ke u whie maari e ke whafotunga me ngau e lavla whai. Ka kongo e unfair solo. Ai o kongo e unfair. Ono so tāpala sia a lavla.
he whakaukau ko ni solo. Mantu e hanga he kau pau u, he kau sātu si, kau whare si, taki atu ki whine eki ka si suatangi. Koe la mo se tolma ka inge mat. Koe whi awaki. Koe whi hui ka koe. Ko whi hono ngā ue. Ko mai toko taha i pē ai. Ke ngā pē whakakanta solo. Ka kuhinga. Ai selective koe tau hanga whakamau i tangata. Lolo tonga, ai ko whekau koe na hanga i. Whakamomore o lunga koe, ai nu. Ai fie tonu, fie mamomore o lunga. Ula vasio ke fu sistemi. Nai kai ke ala lavla o ate elise ne apiako. Pea falu ko sirineo ha mo algo na api. O koe eso. O koe sistemi o ku. Ko pau ke ala o kai ja ta ala ne invoice ki fare pa. Pea ta ne va usia fa de forma tala. O koe sistemi. Tako sistem ko ni na fo i he fo i potu ngau la la ye ua. Potu ngau ako. Potu ngau pa anga. Fare pa, koi. Tai. Ko me ala lavu ke fai. Pe ko me nga ko ave ke potu ngau ako. Ai ris e na fa na ako. To na to hitari ui to. Ko na fa to ngia yo na to ke fai. Koi. O koe kai ke foi, o atu pe foi, ai foi lisko ia, pe tu hake pe, ta noai foi fonga ngā ue solo, ke mama ke tau tolo palopare mauloloto. He kungari mea, os mahinu peka totolo la, onu fatokia ona. Ka koe palopare ma, o uhinga e tau palopare ma, koe sistemi u koe ko lau. Ko point dia ko finga ko hanga fa mahino ni sai ko ito ko ala tala lavo at kai ene o ko wai to ko wai tu ma malu ngai ko to kon tare kita to kon CEO e mau he to kon CEO ko ia pa te hanga o angi ni ka nga we ke na CV online koi verify mo verite te teita ko ospa ave ke to kon CEO he ngape ko po nga ya ko e hare wa ke ni ka nga we ke na CV koi nonga ai lisi ala vulavo ai ko pe he fai hop o pe hop senturi ka ke si ai ke pesete hiva o fato ni o fai a sistemi foi pe ta hala blavo ku ne fai ko ni o at enerisi koi koi kai va usia ave ki fare panga ave ke si o avereva he CEO ki a Ministry of Education. Koi. Mau ka to un goya. To for money minister ta sike. So foi pro ya. Ta ke ka la via ta ha cosita. O que fatonga e me ko tra no go ni que o fema. O ko ke ka fo que me solo finga que o fa tala ta nemi. Ke ua hanga he sino a tangata one high check o pe e ta feiva pe tamagoe ta no le rei taua ta no le rei taua a sistemi ke
Pako ne tawhi ape ke tama koe, patali iliu rewa tau tatanoa ke. Ka pate whatonga, ka iaha mea kulawe kovi ke he kau whawhonga patoa. Te rea pia e au. Koia. Te rea pia ka ko uhinga whawe utala noa, utala noa pia ke foi sistemi e. Ke foi sistemi ngā aue, o whakalere ke whanua e solo. He ko sistemi a ko ia ko uhinga e whakatala noa. E au tala noa ai whanua o kau kai ta taki he mama. Koia. Process oi foi fatongia ten aue ko ni mena fai ko sistemi e no lere koi toki ta be ka nga we he mui mea ko te ala ko piki ne sieke koi solo o pe na ka ala la bureva tai mi ko ni Mari fi whakamatala whoki he ku e whakatala noa koni o ku whakahoko he ne ia umaka ke konga koe ni o ku ko tu mo mea te whakai ngā kulotonga lere hopo koe ni na e kamata he monite tu site koe tuapure lulu en o ku wa o mai ki ai ku ngau e koe piveni ai e whakatata ki he hui palaparema koe ni ka tu ngā i mari e pito e piveni ai fui whakau kau o te mamange ai fui whakau kau he te tala noa ke sistemi i he koia o kuanga oi koia o te mamange whoke tai nimpi veni ai whakamatala he taimi koni koko ku ke whai e whakatata koni ku ke hanga o mai ho tala noa i pakoi ke ta huinga tawa ia he tok e mea ia whakamau nga ke nau tok tala mai pe ton huia pe halai he osi hopo ka koe nga kono whakatata ke lava hulu i mai e palaparema ko hoko he sistemi ka ke hoko pe piveni he ku mahuinga pito e whakau kau koe koia e solo koe whehu i rewa koe hanga au ia whehu ia ko haina kai ha he fofoi whole process koe ni he kono mo ni koia koe whailo koe ni koe whailo he pule a lau o koe kiu hanga whantongi a lau kau hanga lau o aige mai no ai natula kapau koe mo ui ai tau whewhonoga aki ai o kai te aha life after death koe nau e tangata ai whaasi mai lau koe uhinga pe taha o ku kovia i kai haa kia koe concept i koe o life after death koe uhinga o kovia kai haa ka koe e kovia to others kai ke kovia ka koe he te kai haa koe maawa o silini pa koe natula ia tangata ka pau more for i concept i koe o life after death koe tau ngau e ka atoa koe ni koe tau ngau koe ni solo nei tok whaia toku birthday golden jubilee he toanaki u tau ni manoa koe life expectancy a tonga ni koe kakai tangata ke tau noa kakai whiwhine tau no wha aia koe hanga koe tau sio toi pe wise men koe ne os whakau kau toi no tau e tahaua e hongo tahaua Pea koe taim lele ia ke te ngā ngau ei.
que está hato moua koe. Koe. Koe whakakau fuk solo o tau moua ko toa ke kohiri. Koe. O moua. Nei rea agrisa pe. Whaunga pe taha te lava taho moua. Koe tau ai ka hau ke moua mai kia ki tau toro. Kai lava taha tau moua. Matu koe teknolosia kon ta whetu taki ai solo. Koe. Mo ngahi nau e teknolosia mo ngahi whakalaka e teknolosia. Na el malava ia i whei lau ai tau taha atokola. Ke unga ke benefit e whahinga tangata aingo o tau. Enjoy tau lava, stay connected mo tau family. Stay connected mo friends. Koe. Pe break e fu wolo oe. Ai fu horisi oe. Whangata whasio kalafi. Koe. Ka koe whonga pe taha. Te tau totonga e ho tau moa koe. Koe tau whaihanga au he ahoni. Ke mo ua mai ka hau e tau toa. Pako mea ko mauinga ia i ke ta nohe. He foi system. He koe tui koe mo tuani. Koe system lolo tonga. O ku lahi. Ai ngahi kahoki ngahi i whehoko taki o motu. Koe ke function lele. Koe. Sai. Koe foi system in koe na nauhanga tis au te silini. Kau talatu e mea koko hanga tuka ki system e sol. Koe. Koe whamatara paanga koe ngahi tau koe ni sol. Koe lahi taha silini na e vahe. Koe. Ke ngai technical schools. Koe sasue siliana. Koe. Fika ua lavu, fika tolo e katolika. Solo, kau ngau e koe ni whare paanga. Kou taro ani ki ai e solo. Koe. Ostom ke foi as mai pehe u matai fika koe hono vahe grand. O kulahe anga lavu i he ako e katolika. Katolika. Ostom koe raksi nolo mu a kuiri ai foi process. Ki mua vahe sili ni. Koe. E solo. Koe. Koe ako katolika wai nau wako engineer, wai nau wako kuki, wai nau wako sekretari. Koe tive tia. Koe. Kei ko flu pe foi pare mai ko ni siste. Kai ke la kai ka nga we ya solo. Kau o kai mea abnormal. Ke ha o ki ako ta hala. Ai ko ke nau sio na asola na wa kau so be. O hawe toko lahi e he ako katolika. O ta na ke ia lau kilo. Nau soi fo he mea koe 500,000. Ai si me koe ia. Koe. Ki ai toko taha ai se. E ko tu ko ngai e mo to tangata. Kau ka. Foi me foqueta. Ai ko. Foka kau ko ki ai me he pot ngau e a kope. Koe. Ka pau o ate lisi e solo ko tau ko konuan ko te felere aki ko va ko no hati ho mo. Te fo ate ki a pia ko na blavu. Os ma o pe foka fu ke toki. Ka o vare ko ha e furi se te auto pu. He te ilo pau. Ko ki o kwai na na te unga ko foki ki a pia ko ni. He ai ko pot ngau e a ko ta no ki ai. Ai ko kau kala ko kai poto. Mama. Toi oki fare panga kai poto mama. Ko ye na ulanga na to sio ke matai fika tala e wai patro pare. Koi. Sai.
sai. So ke loloto ai. Na whanonga ke tamte tiki te tolu. Koi. Ko tiki te pe tolu fai. Solo, ko mea ko no fatumutumu ai. Whamatala mai ni usi kauloia e toko wha. Koi. Whanonga mai solo, kauloia e toko wha. Mei he ground loa. O kunau ngā au e ke hopo koe ni. Koe nau laki hiki hake pehe laki aho. Tamte tiki te tolu. Ko hio fui ta noa solo. He ko sistemi. Ko pau ke ai hono standard. Ka tau lava uri fua. Ki haola. O ku tau. Mo e whakamore panga tu hau e kakai he nau wahenga mo e nau. O lea ko loto hanga maari. O kai ia tau whihi a ki hata. Ko tala noa ni he fui sistemi. Ko tā noa he pau he kai te tau o mai kai. O whakaukau i wha he tau whahok whatongia ki he whonua. Ka tau o mai pe mo e whai nofo saluni. O palapare makoni. O kai whakakau kau. Ko loia e toko wha. Ko poini ko whaki whamamawhai. Loia e toko wha. Nau ngau e he fo tiki te o. Hahaka hihiki hake pe. Whakapāpe. Mauri e fo tiki te tolu ki tua. Okay. Lavu expose mai ai palau e este kai ke malu ia e nau tonu e nau mo ui au ke Koi. pe o faka poto ki kakai a Katak pe hono he kainga. Koe mo lava peke mo hanga o mea i. O ku ki i motu e lai nepe mei tonga. O ku uhinga e tō motu atu ai talanoa koe ni pa mo piveni. Kako whaampea o ku mahino atu pe ai ka veinga koe ni tatake piveni ke tau whakaukau ki ai i he tuunga koe ni kuma talanoa me whamamafa e ni ki ngahi mea o tonu ke whai koe he sistemi. ke whanungai. Ia, koni ku ke iongo ma pe piveni, ko ilo pe ku o ku wha motu pe lai ne, he ne tiko e whoki tapure tau ki ai. Ka kono sai he ku lava pe ke motu pe ke te whinga pe hu mai pe ke i taimi pe. Aia o ku mahino whoka te au e piveni he tainimi koe konga kone ku ta a o mai ki ai. Ko ta whinga ke whakaha ai ngahi mea kone ku lava ke tau sio mei tua ki ai. Koe whamau anga whoka taha ia ko taha ia ngahi pure koe whanua pe aku pere ngesi ai whamau anga he tau sio ka iha whanua pe. O ku pere ngesi ai whamau anga ke inga ke lava o ware pe ko tau pe he da tolu ko ai ha foi mea ia ai ko tau sio ata tolu ia ko hange whakakata pe o whakaori pe ko hangari ne nefu e whehu ia ko he kakai pe he koe mea ia o ku maua he kakai e nau whamau totonu o ku malu i nau tolu he whamau anga ki he taimu whai whakatonu. Ka koe konga koni ko ke tala noa ki ai he kamata pe hopo kau loea toko wha me he whamau anga ka mata pe ia ku whikai whamau ia ke laku ki tu ai tikite ia tolu nai. Whai e kau polisi hono whakatotolo i pe ngau e futau e whiha hono ai ke whai kuwhi wha ilo. Whi wike pe ia tolu koe niko kou whai e nau ki i whakapare tāna tau ngangana whi tolu ia koe ia.
Kai solo masi ko whaka mea pangoia pe he talawi ke u mea ko ni ka ko u mea moni pa ko loto ke tau mau loto la whiunga ke tau tānoa. Koi. Ko asi haki he whamatala ho poso. Koi. Ko toko ngea ai ke ui mai ke whamoni. Koi. Koi. Ngea ke pulu ko foi na foi pulu pena mau I foi la. Foi lao. Me ni ke pe ma to ngea ture ke foi fa Bueno, eu achei isi me talamai ko ya ko os. Koi. Tá. So ka ko me ko Ito pa rin na tao. Ito ni ki. Ito. Ay do tong kon ko na wo go to ko ano ka ito. Ini ke tau fa mo oni pure anga o mai ko tolunge au. Ai go ngai ni foki pibeni mahino mai he ne o motu mai ne timo e ka ke loko ngo le rei ai foi konga ko ki mui ho tala noa pato ku motu. Ka ko mahino mai na ke na ke fa tala noa mai ko ka fa mo oni ko ni o mai he pure anga ko to tolunge au. Around he to tolunge au ke fa mo oni ia ke ngai tikite ko ni. Ka ko pe ko nga ke hoko tange ke ki mahino mai foi kon ko ia he na ki motu ne ongo mai. ni ya o to ni mau Koi. Pivente ki hu mai pe he ko me ko ke motu pe. Iya. Beni wongo to pe. Koi. Malo pe ki to low malo ne ti to motu ai ka sai pe ko na ke hu mai pe ki lot. ko ia ko foi fata noa ko o sange ko ni no fe tongi aki no ti Koi. o holo I foto te au Koi. Holo fi ko ngau te au. Koi. ko mea ko hanga fiu ia solo a competency pe mo stente te nga ai foi sistemi e kau nga we Koi. ko fiu I pe tu I really need te fu to te au ke nau to ko mai o tala mai o mau I foi lao Koi. Koi. kai ke ko ngai I siu ia solo ko hanga o race he kono uhinga he tau foki mai ki whakamau anga, he? Ko whakamau anga. Ko kupu walu tau lua ai konistu tone.
Koi. Peheni hono whakarea o ki mahino ange he rea whaparangi, ka o sipe pa tu he lau e te whatonga. He ko kau e mea ko isiu koni e tau whakarerei whapui kare. Nai tukua ki lahi he komni weri, ai anga e tau fututufa whamawanga. Kau lave ki ai ka taftok foki mai e peo o ngau ea ki ai keisi ko ni ko hanga he tala nofa tata. Ke mahino peke ata mai. Ai kau whanonga. So koi whakarea koi walu tolu koi rule of law and judicial independence. Koi. SAR always be. Koi. Koi foi konga ia foi principle of whakakonistu te whamauanga. Floa mwene independence. Koi. Must always be me. Wharea te o pure ai lao mauanga. Oi eu ki lau ai fua kava ai kau whamau, Koe ngahi he mahuinga fuk solo. Koe ngahi foi ki ato piki ki ai anga e tau assess. Toko e tau whakamau ai si solo. O fiso whamau anga. Kupuhiwa ni ma koni suto ne fuakawa e whakamau. Pau peni Pau peheni ai foi konga koe fuakawa ko loto ko koe ki tau whakapipiki ki ai. O kou fuakawa i he ao e o tua te uwhai to tonu mo ta e whiri manako. Koi. A hoku ngahi whatongia whakae whakamau o whakatati lau. Foi konga e whakawhihia e whakaukau. Foi konga ko koe ko fuakawa i he awe o tua te uwhai to tonu mo ta e whiri manako. Manako. Koi. Solo. O kei le whakaukau koe a ku ko ne tupe whakamau pe toi whehu ia. Ko kuhinga ni tanon ki he hopo nau aluai. Ko alat mo ki motu a masiva ka e ako. Ka ke ne lava koe ke wiri fia pe ko ke lava ia rea. Ko alua tu ko ngā koe ke hane silini. Ke ulava e au o whakahoko le rei hono reo. He so. Koi. Tamahe whamau ia. Kai ke ngofu au ke uwhai mea koe. Ka koe ilo mena na uloto mamahi ei solo. Whaka atahe whamau ke hoko hopo, ke whai hopo ia. Ka e loe ai pe, e klai ine na walmu ia. Koi. Marie. O kuke katahe wai mea kuhinga ka koe solo. Koi. Koe ngaha, o kai fuka. Koe ngaha kulau koe ai foi fuakawa. Koi. Whai to tonu e awe o tua, mo tai whiri manako. Tala mai lewa ia. O ku hala ke u whakafufongai, au o ku ki mamange ai masiva po ke tai mau mo i tai ako. Koi. Ka ngofua pe ia ke ne whai pe ia.
So ke fatu tamaki. Ki au ko ne fehuia pa nai ai tunga ku ai kalai ni tunga whakapaanga, tunga whakaako, tunga whakamalawa. Ko ne fehuia pe foi mea ga o spiritual mana ko. I kai goi. Koi. Mula, ke whakakau ia. Oia, ko poini fok solo. Oa mua ai ke hange, iloi ke sia ko koi, e sia ko koi ke attitude i he fuloto whamauanga. Hange whamau tangia ha o tua, hange whamau lahi ia, o ku abau ia he. Ki hau ia masiu. Ki hau ia na taiwhi, o kou taiwhi maari peo kia. Taiwhi maari peo he ko mahu inga ka hau ia ke uhinga le rei, ai mea tala mai whamau lahi. He koe mea uhinga le rei, o maha mai ke ata mai tangata ko toa peo na ngahi o tua. Koe tau palo pare ma peta tō molongo a koe, o mai e tala tūtūni o koe ke uhinga le rei. Aia koe tau sio tu foki e piven. Kau foki mai solo ke mea koe ni. Iyo, hoko atu piven. Hoko atu. Ai mai koe kau toki Iyo ai afi. Ko uhinga pe kuia he umea koe tai nimi ku lava ke tahanga ko he polokalama o hulu i atu ke kakai. Ai ngahi mea koe nuk tau whainga, o koe ko tau whainga ke tauhanga o whinga i kakai ke nau ta whalala ke whamao. Ngā ko tauhanga o hulu i atu ai sistemi ko tau tala noa ki ai o whia mau ke whaiha ha whanki inga hanga au e ke sistemi. He ka pau i kai te tau pononga pe he pe moe. Ngahi paloparema o ku tau lava o sio ki ai. Ta whaakeni o ku pe he ni ihia hange koe nai. Na tala noa mai kia tahe kau loe na e hu mahe polokalama koe ko o siu nau pe he nau toluia. O ku lelei pe whamau anga ai a ku tai pe mea koto ai ko te wini pe wini foi. Pa te mawaharema mea ai ka tuanga pe whamau anga ke tu upe loto ai. Ka koe whakau fukia ku talava o tala noa e ngahi hopo patahanga pakihanga o mimi analyze o mai ngahi matapa o tasu atu o ke wakai atu ki ai o ku fia mau ke whahanga au e ki ai ka lava ke tau whakalakalaka. Bimenu ki ongo atu pe, Ka ke hoko atu pe koe piven he tala noa kona au ke whai. He kone ku mau whenga peke mau follow atu pe te ke aha whehu e asi mai mehe kāinga. Ka ke hoko atu pe koe he tala noa kona au ke whai hoko. Koe e sol. Koe whakatala noa fuko kou whai. I he au sia ai mahino i he whanonga mai he fuwha mau a solo. Koe. Koe tok fuafua, toko taha heni kai ke aha ne te training. Ko os whanonga me whamau polis, whamau lahi, o au ke whamau tangi. Toko ni te wiku ke Privy Council, se. Koe. Ki au ia, o pulau ea koe maari, koe whainga maari, ai foi process ko ni no ia
mo e fonga nga au solo. Ei. O ko whinga e bea ki whanga o koneki ko i he mea koe ni koe, mea koe ni. I o ena alawa pe ke lea mai bea he guong, ke wakainga pe guong o pe ke whakaos o sea ke ta programa. Okay. Iko ki e kenga ke kainga o kulape ke mo whanonga mai ka piven hene lea mai ko ma ko hanga hoka ia ki he messenger ke lava ke whaos o sea ke konga koe ne tau programa. Ka mo ki katak pe moa kainga o ki whailonga mange pe kuongo atu e lea piveni. Ka ke hoko pe koi piveni e kona kutamai kuongo le reipe. Okay, sai. So, sai rewa kau whakausi ia pe whakakaukau ko ni kata tok hoko atu. Koi. Koe blave koe nai, mahu inga ka au e foi hala whanonga. Hanga he hopo kere ko ni o engage au me he whamau polisi. Whamau lahi, walo au ke whamau tangi. Koe ngo au ke tuiba mo ne Privy Council. Koi. Ka koe ui koe mui ai foi whakaukau o principal o koe whakaukau te fito e koni stutone. Ai mahu inga ke comply ai ngā sistemi. Koi. Ke he rule of law pa mo judicial independence. Koi. Sai, te whaose pe mea koe ni solo koe palparema e mea. Ai neti. I he whakakaukau koe ne hopo a lavu e solo. Koi. Ko tui nai asi ngahi nau tatau i he hopo koe na tui whanau. Koi. He umandu koe hopo ia e kau reka, e kau lauare whanua, koe ki oha isiu ia. Ka koe ngahi hopo la lahi e he le volo e taki, he? Koi. Solo. Ke whakaukawangi he mea koe ni. Koe police commissioner. Koi. Ko kariui ke penolo. Ai pe kou nau whakanofo. Ai atensenyare. Ai pe kou nau whanofo. Ai whamawanga. Koi. Sai. Koe tama whakatotolo. Moe tama tāti ki te. Moe tama whakamau nau anta pe amperela ta. Koi. Nau nofo pe fui apita. Koe whehui koe ko hanga o atua whakatatau ke he kupu walu tolu e koni sutone nau lau atu. Ki he pure ai lao ka moe rule of moe judicial independence. Ko kuhinga pe tau ata aina whamauanga. He ene nofo whakataha pa moe tama whai tāti ki te. Moe i he amperela taha. Koi. Solo ka pau te ke whakafoki. He koe kuhinga nai ospo koe ngoto koe asika nai tāti ki te ai motua koe ko talaketi. Koi. He solo. Koi. Tāti ki te motua koe ko Talaketi. Oho vare pe, ku tala mai, koe foi technical error o tante ia tiki te ia.
Oh, koia. He sol. Ai na kai ke hopo ia. Ka tak pe mo tu kai. Kai ke hopo ia. Koia, kai ke hopo ia. Ko poi ni goni he ko nga fo ko la o no ko hinga tala no at ko ni he kula o no ave hala la o no. Koia. Pe o mai ko to ma fai. Pe tala mai ko fa we akilis. Koia. Ka ko la o no ko fa he kom ni we ri fa ta mo tu va no. Pe mo kala ve to ate pe na o stari me fa area o al o a ki he fa ta to goni. Koia, koia. Kako palpare man ko uhinga ta no ai judicial independence. Ilo foi haka pe ko di uri foi tikite tolu kitua. Kitua. Koia. O kune uri te elementi o ka e pau ka e falala. Tauti I he kakai. Ki he fuloia e fa he fu tau kakato ni taha mo mai na fitu. Nau ngā ua he foi hopo goi ni. Ko rocky whakapare tā pe uri. Koia. Ko poi ni solo. Ko ke tuatu e ai. Mau sai ki ta whiunga ai. Koia. Ko loto peo ke mahino foi sistemi. Neongo ko kulahi ko kaupe moa he taiwhi maari e ka lavulavu he ne whaunga. Koia. Ka o ku hanga e lavulavu ia. O expose mai solo. Kapati e whakaukau mea koe ni. Ilo e lavulavu ia. Adina tula tangata foi sistemi. Koia. He koe pehe e lue pe lavulavu o ria te mea pa alu pa takai hako to'o ni se ke ta e aha nau whetu takma foi sistemi. Koia. Koia. O koe pehe e tā pehe motua konyo ne tā e foi se ke lavulavu. Ta e aha ne ilo o kaha kipeki pe kaha whainga mea pehe. Koia. Koe mea puke a piveni o tau sio ki ai. Koia. Ko ai penge ata mai rei. Koia. Foi sistemi fai ke he ia. Ta takai me pa lavulavu he matapai mua ria I la irisi. Pe takai ha ke matapai mu yo to o. To sieke. Ta ia ha nau fe mai no a. Koia. O pehe poke he tokolahi ia e piveni he whehui. Ko hame ka o hango hange goni ta fa goni ka pau leva o pehe he tokolahi. Ka pau leva ko whanau a ko ia na kai ki a uia ke fika ko ia. Na to ton peke mo o mai he apia ko me a fika mo oni. Ka whehui foki he tokolahi ia. Pa ko hale ma me na e whai ia he fupotunga ia ko. Kai peke na uruno funatopa na o alu hataha sivi. Pe alu hataha he kwa ke tu e apia ko I Nuusilani ke te puna wakapuna. Ko te lere at pe ki tofoa o huat ki roto apia ko si o holo pe ku. Pe koe pene pe koe whehu I ke he potunga e paanga ko. Haha mō ngāwe na e whai ke umea ko. Ni ko whe tiu process o mō whai. Ka e osean ko ia pe ngāwe potunga e ua. Pe toki hawe ati tai a talamai e fwoi paloparema. Ke makatu u ngai whi whaka ilo. Ena toni whaka ilo me o potunga e ua. Ai ke ko ia mo ke tata no atau ke ta frava atamai ko ai mina so ko famata no fai kuava atamai ka kai ke nau whakakau koi ai ko ni sol na tau whanongo ka toa pe ki he vote of no confidence ko vote of no confidence ko issue na mamahi ai anga mea ko lau koi ko rea ia e kau no pere na fai fare area na mamahi ado e solo koi os ilo katoa pe lau ia katoa ko os ilo lau ia vai ang katoa foi sistemi ka hame na hoko tai miki ni ma ko firi ko na ko vote of no confidence ko ni mo falala ka lau to ko tai falala ka lau ko na hiki fe ka no pere koi hiki ko toa peka no pere pure ko longo ai for one he foi ko longo ai for one he vote of no confidence koi ko pe he to ku ita tu ia lavu ita ka fafofonga ita ka ia lavu koi ka ube mo to la he ka minister ka ilo e lavu mata vai sistemi ko tu iwa no ni na ne rea lahi ko ka lavu koi o tu afi tu rea lahi
pare mia mo ni purango Koi. ko fe ko tai mo ne fai ai hiki ni mo pe na ke fala ke ya la mo pare mia ko na hiki fe ka no pe hiki pe na to ia ka la we ka pare mia hiki pe na ke pare mia ko pe ke tanga tai tu ke ka kai ke na faka ka mama ke tau issue Koi. ngari ngari fe lau ka kai lau ka ko me pe lau fai ko no expose my food system Koi. Ka ngai whakau. Ko mea tau tole ka kai ke tau whakau. Pe ko whahinga system yen o tau loto ke kui fo tau mata u whea me tau whanau. Koi. Ko ngai whakau. Pe moroloto pe mamafa ka te au ke tara no i issue o no kawene whanua. O se ne tau e wangau solo. Koi. O se ne tau e wangau ko whakau bena whareraki. Osi. Ko i ririu nai whai koni he wanoho furu whai he kau muri. Mo e whakau sio kita. Nā kulawe i ki mua. Ko i rakwe haraki pe tau ririu. Ko i kai ke o mai ha independent interim government ke whakaheke kai ririu. Ko i pure anga pe nai whai e vela, nai whai e tunga ue whai e vela, nā nau whai whakaheke ka tau tole ririu. O e pe e whai ririu i loto langa whonua. E whai ririu e loto hanga maari. Pe whai ake loto sauni. Mo loto mamai. Koi. Ko ki o koanga e tui solo. Pak tau o sio pe tato no fua. He osi ririu. Koi. Ko foi me taha e solo ko no fo pe whakau. Ko ha uinga na hanga he kau ririu ko ni. O ai e tui ke mā wahe me no kakai. Kakai. E mama o e tui me no kakai. He tala koe o mai e toko taha fitu ke whiri whare area pa whiri pure anga, whiri pare mia. Mo e whakau ke o mai me palo te kakai. Koi. Pea awere vai tuku ia foi saluni ke he ia mo ne kau o loa loti ana mo ne kau whatato koni. Koi. Mama o au pitu. Koe puhinga solo. Koe whakakau. Ka pau na lau maari e le rei e whatu e whanua. Nai whakaheka ki tau tolu kai wa noho fulu. Nai kei nofo pe tui he ne tunga privy council ki mua. Koe ne hau peo sea i he whakataha anga e kabineti mo e paremia. He ui le vai a koe privy council. Ke update. So ke ne mea koe ne tō wholofola. Ke mea koe ne tongi nau tā noa e pina tō. Koe ki tōku ke osi whai tau e taha patu haa talamahu no loto. Koe anga e whakau. Koi. Mea koe ka pau na nau tau whakataha pati tau o mai ni whakau pati. Pea alai ko ia pe kai rewa ke asi o mangaua ai poupou ai kakai. Poupou ke pare mia ai kakai. Poupou ai kakai ki ke tui. Pe hangere vai o ulua whanua. Ko te volo pe solo ulua he tau. Koi. Ko tau e o tua taha pe ulu. Ka koe mahu inga. E solo, soko kawe ne mea ko whalota mau. O loto mafasia mau pe whanau e pehe ko tui ia koe hau ia whanua ka pau e whema o amea ni riu pau ke tau riu kawa solo koe whakau whakapo uri ia Koi. Kau ate whakau koe ni he koe uhinga penu tau rongo ai pa tau tala noa koe uhi koe lotu le reina ha mo sisu koe uhinga pe ai nau hange ko tāna koe kovi pe ai koe kovi pe a kai haaya i he foi mahino ka tau le concept pe life after death. Koi. Ka pau nega ke toi, ka pau mo ui o pe mate. Tau kei mo ui whakakai wāo pe, ko ia pe maloi ko ia lai kai lai taha. Ka koe ui koe foi moon koe. Ka o ate whakakau koe ni solo ke ta keu whakaosi aki. Koi. He wai e kuongoi o ku tau misplace ai tau whakapapa ki he tau tui mo tau hoeki mo tau whaunga whonua o maalunga ngea e tau whai ke o tua so ke whakaukau ko ni ke o tau range ke hoko ka talking point Koi. na amoy tui e ngahi tui
mo eiki ngai eiki. Ai ko o tau pehe ko fu. O ao ni uia mama. Ai o tua. So ko no whakahoko mai ka tau tol ka tau lotu ki ai. Ka tau pehe. Ei e mau tamai o kui hewani. So ke kono ai ko whaunga mamani. Koi. Ke waofi ai fu hau. Mohono kakai. Ikai ko ia so. Koi. Hamene ke a ko ia. Ei ai fu hau o mamani. Monla. Ikai. So ke whakaukau whakakristiane o ko tala noa ai o hinga i tau kiwo i mea goi. Heka ikai ka tau to'o eliminate mea goi ni. Tau taki taha komi. Ai ulau ko goi ko manatu ia he. Manatu ia he whai goi whiri ko goi mea. Koi foi lau ia. Nai whai ake he kau ako. Tata ko mene fono. Koe whakaukau si o kita koe a solo mga tuunga e tau tala noa he isi wani. Ka ko uhinga whalawe e mea koe ni he hanga he tau wheitu koe tau misplace koe e tau whapapa o hake ai tui pa mo tau hoe ki o maalunga i he o tua. Koe palpare mai o whatonga o hoko he whanuani. Neo mo peu kehe e whakaukau e tola. Kau kai ko hame enia whakaukau e moni mea beni o tau te oko. Monla. O moni mea enia o hoko he whanuani. O tau misplace e tau toria pa ko ngo i rewa uia. Koe whadara noa koe pātere, koe pehe pātere. Koe lotu, kene hanga whakalotu i e whanua. Ka osiange ai tawa mai ke aho ni. Hanga he whanua e lotu. Koi. Ka pahe ka ke tau lava tala fi whakaukau. Awen ke kono ako i tau tolu e sisu o pehe ka moka lotu ki he hau ngai hau tu ngai tui. Ka mo pehe e mau tamai. So ke kono o mai ai fo i vanu ko ia ke vaofi. Koi. Whahinga tangata. Ka ke tau ka whakaukau ko koe nai lalanga ki e tau whatwhanua he wanoa hong pulu. Nai whai he lau maarie ke hok. Ko mea koe fua, ko mea kon tau experience ki he kakai maanga nau whakaukau. Koe fua ia koe fwoi. I riu nai whai e loto tāngia me loto tau whea. Kakai ta tau pe nai hoko ai tuku ngā ue lahi. Taha e whanuan. Kakai ta tau pe nai hoko ai tutu o nuka lofa. Ko nau tolu pena nau fōu e waka. Ke whaheke heka ke kakai. Ai ngo ko. Kaike. Alo ta noa he. Koi. Oku saia pito e piveni e mea. Oku whawha pito ko ngā koe. Ko ilo pea wia oku lahe ai kakai oku nau toki. O mai hoki oku o whai whehu i. Kana o loto pe ke tukuang ko ngā ke lahe motu hola ta plokala mai loto. Kana o tupea ia ke tukuang ho whamatala ke alu. Mo whakatoka i whakaukau koni ko ta whakaava atu. Tata whito ke ta whakatata koe ia hopo a lavu. Ke lava ke tau sio whakalerei me kakai ai. Kau toki hanga o tānaki i katoa ngai whehu i ke ta kamata ake hui ke kahau. Pea koe taha whoke piben, pea pehe whoke kakai oku koe hopo koe niu kei lere. Aia koe nea atua ke hui kahau e lahiange ngahi mea ku tau o te ha mai ko te maala mai mi fare hopo pe te atalere yang ngahi mea ko te tau tala noa ki ai ka ko kore peka mo tolu e kainga ko ngahi fehu ko to ko ni mo o mai mo kata ko mo osilo pe ko tau ngahi polo kalama ko to pe mo piveni oku hu pe ngahi fehu i o tau tala noa mo ia ka ko ahoni ko ngahi ki lahe moto e neti pe maliri ure vai ni ki he messenger ka lawa ke ongo mai rea piveni mo whanongo ki ai. Ka te whanga tānaki i katoa mo ngai whehu i ke aweka piven ke tau kamata aki hewi ke kahau he koe ka ngai whehu i lalahi whewhe ko whangi whehu i whai ngofua pe hono tari ka tau toki mahalo e ngarisai a piven ke tau to kamata aki ngai whehu i kahau pata toki hoko atu ai pe he hopo mo ngai whetu ko ia ngai mea ko ia he iyo kako Sa ia solo. iyo Wenga pe ku
Ko unga pe kini atata ki foi I ata fo go ke unga ke hokwa tu ai ke unga ke tau hokwa ki ai he ka. He wika hau. Koia. Mahalo ko tui mahalo ku ke fe unga e ta polokalama he ahon. Ka ke whama opo mai pi veni ka pau te aha mea te ke whiama o ke te whama opo mai aki. Ki mua ke ose ta polokalama ka ta toki hoko atu he pule lulu wika hau. Mahalo sai o solo koski lolo ape. Koia. Mea pena na hanga o kini atu ai mea kona ke whamawanga e nau ai apia o kai ke independence. Moi anga koni e tauriri o kai ke alaine lei a sistemi. Koia. Ke hau pe tui o afio e pure anga e kakai. Pe hoko le vai a kone privy councils. Kai lava ke flow le lei ai he ko konga ni taha go e palpare ma ai go asmai me ka wo go ke ai ke whakafoki ke tau foki ke tui Koi kono moni he ko na tula ia tangata ko kai peke na fie mari ka ko whakakau foki o ya como continuously improve system solo koi o uhinga e ta whatala noa ange ko lave ki moa na tau ngau e mai ki pe ai fononga la lo pa tau hiki o mai ha captain cook mo me mo hosi pa tau hiki ha greva he ka hos e tau fe fononga aki koi pa ha ureva a papalangi pa mo me alere koi ha ureva whakalala ka o mai me alere solo o kai ke uhinga lahi exiteni he ngau e ke me alele koi ka mo pa uri kona ke tau tafoka e o pehe o e to maha me alere tau te foki pe ke he ka hosi koi ai go uhinga i gone kau e ke go ni ko liriu fa politikare fa te mokalati ke kau e kakai he area he tu kau mo no falere fonua ko foi principle of whakaako whakamamanahi ko uhinga ta noa ko admiti o ko tui ko fat fonua na fai e wana ho fulu na ia hono fe halaki na fai kia e he kakai na ia na ulau marie siokita moloto sauni he ko kakai beni na ngoto ai ko asika e solo monla koi ai go go na fatu ai fa mau anga o i kuma fa mau anga ia ke na pure o ke fatonga foi palpare mo ya koi kakai pen tal ke ti pen mo ne kau lo loti koi o vara ke pe o si ko ni mandu na kamata ke puke atu ka tama go ni ke fra ilo he asika koi o vara ke pe tau fononga mai ke wano hongo fulu folahi mai ko ni stutone ya o ku fa oia e targeti ai fa mau anga hono kato fa o mo police commissioner hono kato fa o mo atención ya koi koi kato ai fa te polo ia hia fe tu tati kite hia mo foto fe tu go fa mau ia hia fa o kato ia he kato go ia koi fa ke pa ko tui o hala ka ko ke tui ke tau foki o he ka hosi o ko tui ke tau continuously improve me alere ko os fatu ke tau ngau aki monla hage ko fata no ki moa ki ngau ko ka tai mama na lahi ko exiteni fa uli kona ilo he kau engineer ko foi mo oni he kai te nau te lava o to dirio ko mena nau vai ko nau hanga fatu ngahi me alere ko te hu pe ki tau te o te nanam hu akawaia kai pe te starta me diria so ko continuously improve ya ko hinga ke tau ngau e ki mua a mama o ata mai le rei mo ya ko ke tau improve systemi ka tu ko tala mai ke tau te foco he ka hosi koi ko anga e ku fakau auso malo pito e piven eu tu ku mama le rei pito ai fakau mo ma unga mari ki he kainga whanongo pete tau ko fakau e nei a wanga lau ko ta ria tu piloto ki he kainga me sistemi ta fa ko ke tau si of galere ke nga sistemi ko ia o tau nga aki pia ko te tau to hokot pe no tala noa I
i he wike kahau, mo wike hoko mai ki mui ai, ka te tau toki tala no ai, me hange koe nai whakamatala atu. Kai malo apito, ka te toki whilonga kia he pongpong pure lulu wike kahau e piweni. Malo apito solo. Koia, ofat. Malo sai ngau me. Koia, malo apito. Koe lava e tau ngau, e tau polokalama koia i ahoni, koe whatu whanua fo ou, aia oku mawhawhahoko atu pa mo piweni piukala pe miheni. O whatango e pe ka inga, na e neongo, na e whanki i palparemba wha teknikare, i he ma talanoa atu, lahe ne motu, pe mo e whaamate polokalama, ka kohinga na mawhinga pe, ke whinga i pe, ke lava o whahoko atu e talanoa koe ni, pe whaiwhaiange pe, pe ma whokirewa, o whakakato mai piweni e talanoa i he messenger, o ongo mai pere o, ka lava ke tau, ke mo whanongo mai ki he talanoa ke nai whai, pea ko tui ku mo osmao e whakaukau koe ni ku o mai piweni, te tau toki hoko atu i he pungpong pure lulu wiki kahau, pea mo e whatu whanua fo ou, i he tau talanoa ki sistemi koe e whakamau anga, e te lava update te tuai, pea mo e hopo koe ni a e tuate, pea mo akasita labu i he tuunga koe whakamauanga. Pea mo kataki pe e ka inga koe ko ha whinga e polokalama ia ke talatu ka mautolu o tonu hia pe hala ia. Tau tuku e mea kotoa ko ia ke whakamauanga ke nauhanga o tisaiti me iai. Koe ngāui aki pe e hopo koe ni ke whakatātā aki. Ai ngahi paloparema kulawa ke expose mai i he hopo koe ni e lawa ke whai e sio ki ai. Koe poini ia pe mo enkolo na whinga piweni ke whakatala no atu ki ai. Ka mou mea, ko mou ngai wheheu i, teu toki lava o ave kotoa mou ngai wheheu i, teu te whoki ki mua, o kamata mai mea i hono tānaki kotoa ngai wheheu i, ke lava ke ave kotoa ia ki a piweni. Whamalo lahi atu ke teki mou tolu, koe beni ihi ko wakai hifo, ki mou comment, o ku kai ke mou ngau e ake ngahi lea lea lei, koe taha pia mea ko mau kore atu pa mei heni, mana tu iange koe tau polokalama ko atu me heni, koe ngahi polokalama kotoa ko ia ku o atu tau ataina pe. Ta tau pepe koe tako taha koe a, hanko piweni, ko hao no background, mo pāti o ku tui ki ai, o ku ai kakai kehe ko ngau e ake polokalama me heni, o ku kehe nau tui a nau tolu. Ka ku o atu kotoa pe ngahi polokalama ko ia ke mo benefiti ai, ho mo whanongo ke ngahi enkolo ko nau talanoa ki ai. Peko mea whuki ia au ke toki, tisai te koe ko wheme au ke tui. Ke ka ko whamalo lahi atu ka inga, ke te mou tolu ho mou kau, pa mou tohi mai komen he ngahi mea au whawhiawhia, ai wakai hifo o ku mou kau mai he tohi. Ka daki pe koe, ke ngai polokalama ka hoko atu, ma mou ngau e pe ngahi lelelei te ria, si o tau ka inga ho eki whawhine ku unau ilotoni he tau polokalama, ke tau si ngau e pe ngahi lea ko ia, ko inga ko tau nofo anga e tau nofo whatonga. Kau ki o atu moe whanki tu uaki, ko inga ke whamalo ke ngahi kautaha ku nau whapaanga e ngahi polokalama ko ni ku mau whahoko atu, nau sponsor ngahi polokalama ko ni, kai tuku mo ke o atu a whanki tu uaki mea ki nau tolu, ke whakaosi a ke tau polokalama i he whiawhini, pe tau toki mawa. E o atu e polokalama hoko, i he hoko ai wha anu silani, ai a koe polokalama talanoa ako mo politikare ia pea mo palofesa Inoke Huakau. Hoko ai wha, i he taimi ko anu silani, ai a koe ko a hoata ai whiawhia, pea i he hoko rewa ai ono, e o atu ai ha mo polokalama ko ia langa whanua, a rei mātu ai muri, koe polokalama ia e ua toe, ke whakahoko atu i he ahoni. Malu e fia fitea o mona, mai whakanonga tahi ni kakohole o. Kako e kukole foi kukuwalu, kai ai e wahau salu salu.
Koe whamarato te pēkainga tau taha noa koia o ku nā utokoni I hono whapaanga tau ngai Polokalama koe South Pacific Loans. Koe taha noa koe ni o ku tuu ia I Manu Ringatoni pia mo Manukau. I Cavendish Drive I Manukau pia koe Manu Ringatoni Highway I Manu Ringatoni. Koe taha noa ni South Pacific Loans aia o ku pure ai a Sitarik Tupou o kuna utokoni ki o tau kainga tonga I Nusilani iha whahinga fia maupe, whahinga no whakapaanga, fia mau ke whatau hao mea lere, fia mau ke totonga hao mo ua, fia mau ke ave ha seniti ki o whamiri ki tonga, te ke lava mau koto atuia pia mi South Pacific Loans. Telefoni ke fika telefoni whaingo fua apito koe ni, ukui e ki maua mostareki koe fika e ni whakamo ui, noa valunge au, valu, hiva valu, noa valunge au, hiva valu, noa valunge au, valu, hiva valu, South Pacific Loans. Koe Faustina Construction o whamalo lahi ke te ginau tolu, e tokoni ko tope ko whahoko mai, ke lava whahoko te tau ngahi Polokalama, ngahi fia mau ko tope ko kau tahalanga eni, pe mei Salt Lake City, Utah, I Amerika. Te nau lava o tokoni atu ke te ginau tolu, iha whahinga ngawe langa la isi ma tulanga hao teki. Peko hape whahinga ngawe langa o ke fia mau, te lava telefoni, fia telefoni ko ni valu noa taha, whaua nima, ni maono no noa. Valu noa taha, whaua nima, ni maono no noa, te lava telefoni ai, o rea kia sione ahaloka tonga. Koe none kiti kawa training, koe kawaini, maa pea kona whauwhaua ki ho inu kawa. Pea koe ke halai ha taimi. Te ke tāke ha whainga taimi pe, o koe ke ha taimi e te osia e kawa me te kinau tolu. Koe kawa aina, kunau tō e kawa, kunau hanga o tauhe ngai tau lahi, tau e nima, tau e fitu, hongo fulu. Pea kunau hanga rewa o toki o mai o fulu ngahi, pea toki whamaketi whao he mila, pea tohi ai none kiti kawa training. O whahingoa pe, ai kau taha kawa koe ni ki he ke foha ko ia o mano pe malupe ai au kuna whahingoa ke ai kau taha kawa koe ni none kiti kawa trading tēnā ki lawa o ave kotoa ke ai ho ngahi fia mau kawa te ke tāpe telefoni ko na noa ua taha noa ua wha hiva taha ono walu noa ua taha hiva ua noa ua taha noa ua wha hiva taha ono walu koe ngahi kau taha ia o ku nau loto lelei ke nau tokoni mai ke whapaanga atu ai tau Polokalama ngahi Polokalama ko ia ku lawa ke o atu I he wike kotoa pe tu ke he ngahi kina tolu o ku nau whapaanga pe kina tolu na ngahi Polokalama o ku lawa ke o atu pe moia pe me heni pe whamalo lahi atu kainga ke te mo tolu kotoa pe ke ata pe ai kau taha ngongoni ke te koe ka pau ke loto ke whakahoko ha Polokalama o te tāua I pepe ko hai koe, ko hai ngā ue ku ke whai, pe ko hai tui whakapolitikare ku ke tui ki ai, o ku kei a tāe Polokalamani ke lava whakahoko atu ai ho Polokalama, ia o whetu utaki mai pe ke te au, he ku messenger, pe te ke telefoni mai, he ku whika telefoni no ua taha, ua no anima, no aono, no a fitu. O maulawa whoke tai nimi, o whaitai, ha o whahinga kātoa ngā live stream, ha o whahinga kātoa ngā I he tuunga ko ku ai a live stream ko yang mau lava live stream yatu ho kato nga I he 4K o ku mau lava o ngawe aki me ngawe professional obito ke lava hulu aki ho whainga kato anga ko ni Māori pe ko whai aho pe ko graduation o au ke putu te mau lava o whahoko ai whai tā ko ni ki hono totongi, te ke lawa pewhetu utaki mai ka te au, ke te tala noa ki ai, te maulawa tokoni atu ki te koe, noa ua taha, ua noa nima, noa ono, noa fitu. Ka mau mea, ka tau toki whilongo aki, I ai fiafi, I he taimi hoko ai wha, ke Polokalama tala noa ako, mo politikare, malo pito.